your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Asobola yo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula nakobanga titirufuna mpaliso nakobanga titirufuna bafu nakobanga titirya ku kirungi kyabe ekyokola okubanga oli kwa Why Media mwebali kutugoberanga mbona mbozi efe bambi ku YouTube kituzaamu amaani tasala abayaka bakali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira okutuuka gano bambi Nviri wife of Omukade nga oli kumbona bambi tuzeyo kuku ow'omwami ono George mwidi inakunga isatu ibiri ainuma twaida wano bambi twamuletera ku bintu ebyokozesa George twalaga embozi ye nga yali n'obuzibu nti yazaala abana wabula abana bamusulawo nga tebamuyamba era ekyasinga kuba nga kimuniga ino n'okuba nti tali amere olwisi asulanga ez'akantu kalire era nga n'abaana abandi abali okumpi n'amakage bafumba emmere basiika bafumba obubooli bafumba makuroni bamukuba eno obuwowo wabula nga tebasobola kumuleeterako kunaalyako era oluvannyuma olw'okulaga emboozi ya mami George bambi bamuzakisa nga bakulemberwa mami waife Chantal baatuka ku buyambi twenda twamuleeterakoko era ng'olunaku lwaleero bambi tuyise wano tubone ku mbeera ya George eri etya oluvannyuma lw'okumuwa ku buyambi n'ekintu ekindi wabairewo obwenzi obw'okumuterekeza wano waaba ku maka ge bambi olwigi twava wano ng'olwigi lwawogokamu twenda kubona olwigi luli measurements diti oba oliawo tusobola okumugulira olundi tujja kumubuuza oba ayikiriza tumuteereku amabaati oba ayinda numba ye yaisubi so n'ebintu ebindi era twidi gano tubone embeera eri etya okulya kuli kutya ebintu byetwamuwa ali kubirya embeera yeri etya bambi gatutuukire wano tumwagaine nga yakava ku nsulomadi nga woli kubona era nga abaire agemye baafu nga ali kuyuwamo nga agemye akadomola nga ali kuyuwa amadi mu baafu bambi ali kujja kunaaba mwide bulungi yatukobera nti yali amaze ibanga emyaka n'emyaka nga tanaaba nga yegemye ati yali tafuna sabuni lwokuba nga yali mutaki ng'ezira muyamba so twamuga baafu twamuga ni sabuni era mbo lero nakudi nombwa anaaba era tumwagene nga baafu yiyo ali kuyuwa mu maadi ali kujja kunaaba n'ekindi era twagainaawo ng'akumya omuliro ali kujja kufumba kyamusana so nze ni tiimu yange tulikwenda tubeeko kuwano twogereko naye tubone olunaku lwe lukujja lutya okufumba biki okunaaba abandi balowooza nga ti wanaaba afa tukwenda kubona wanaaba kyekimu bakundi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Okuva lwatandika okunaaba gana amaadi gakumala matono aye ntindigamba inago akadomola kano kenako konka kano kenjira mu amaadi yako oyina lita 10 ni yenjira mu amaadi eyo emyaka n'emirere eyo so oli kujja kunaaba so twenze kubona ku abantu baba balowooza ati bonaaba amaadi gasobola okukosa osobola okufuna obulwaire so leo twidye tubone nze niwe okoba oti nsobolaye abantu baba bantu njana kikyo bambi twenda kubona olunaku lwa George lulutya George nawe bakawanga tanaaba biki so ojja onabira wana inuma ojja kunabira wa awo akirooga ojja ozira kiyigo nzira babo twala yonabira tujje
So mwami George ali kutoka bambu aziza kiyigo era nga ali kujja kunabira wano wali akalowa kumpe n'amakage inuma gano oziza kiyigo oziza toyi oh katonda wange so oh katonda wange kale aba wai media wano muzeeyi ga akubye mbone ne kiyigo kye muzeeyi lingeno kamera ekubone so obuti wano wona abira ni wano akalowa kano ko we wagama ki ekiyigo kiriwa nzira nzira za kiyigo toyi nzira ne toyo zira nzira buti woyenda okweyamba okozesa kinsiko bwongo bwa kigafu ntyo olwawo bandi musiko nabeeyo wano okusa obwongo mu ngeri mpala otyo nga bwedi olwawo so buti wano okunaba gano mu lwanga guli wano mu nsikosiko tutya abantu babiseko kubona n'abaana abato ntigani wano Mba kabanga ya musota mu ngeri do bugulu ngana ababulezi mangu wakola mana otigende tiga tufu wavwa mangu ya chikomando kuba gona alwa dachi kantu nongana ababulezi tukwenda kubona kuku engeri yonaba kuba iflight bafu nga tukwenda onabi wali omaze ibanga nga tonaba so tukwenda kubona kuku abantu abalowoza ati amadi wona abaga kuita so twenda tubona kuku so leka tukolako onabe bambi eno embere liwo cameraman seta yoku eno embere liwo wano muzeeyi ali kujja kunaba tumwagere nga ali kujja kunaba ayiranga uli kubona azira kigo azira toyi ekifo kino akalowa kano akali okumpi na itakali gano wano yatatawo obutafali tafali buno bubo butafali tibwango yayenda kubawo na mugandu kubawo eriyo yabaira kubagano amatafali gano okumpi n'amakage so waluyi gano muzeeyi wanabira na walinga ekigo kye etoyi oja mu nsiko so leka tukulako onabe facha tukwenda obenga oli smart tutawuleriwa baba wange bibizirawo nobusirano myaka mingi byombizira okay kuleko onabye tuenza kuona jasi wa kifaanani ekyo so ifo tuligano aba wai media so tuligano tuli kulinda muzeeyi tubone ona kwelu kujja kubalotia era nga wetumwaganire abere ava kufuka madi mu bafu nga ali kujja kunaba at the same time abere yatere kuko omuliro guno nga akumiga na akasigiri hakumiga no omuliro ziko bajeta ziko bambi nzai bana olusoga nga akumiga no ziko nga ali kujja kufumba ekyo musana kumere etwamu gaso tulikwenda kubona kuku bambi ona kulo lubalutia then tukujja kumubuza kuku ni kubyo olwigi luno twamuwe ebintu byaife aye ndibi bana bikali mu ndibi bana biri mu ndibi bana gubulange tugugule ayibana kiri muno wa mama nze mama nyabo ye ho mama asula kikomando anyway twamuga blanket mepali sondidi baji yao so kale katulinde muzeeyi anabe bambi aisalo yeifo kubona muzeeyi ali kunabako toida no nga muzeeyi tanaba nga amaze emyaka 7 nga tanaba amaze emyaka 7 tasala ko Nviri wabulanga akoba azira buyambi obona abana bamusulawo muzeeyi yazala abana babiri omulenzi n'omuwala abandi bafa so bana abasigalawo omuwala yafumbira lu yayitaira wano omulenzi bambi tamuyamba omulenzi aba ku kyalo kuno wabula tidi muzeeyi kye yamukola ni wafumbe emeta sola kuleta kukuwano muzeeyi atukuba ati obukubanga basiika bafumba amakuroni bafumba buli kirungi werena kunkulu bali enyama ayi muzeeyi akumakwira bwowo obuli kuvuga mutabane we aye yalubwa okumuletera kukwemera okumuwagana yakati niwe bayo kuku omuntu nakati omuntu ayira kukwemere era bale bakai toguwamere mbwa mwana wako akoba toguwamere baba gamweta toguwa so buli mu tidi kyatuka kubaana abo ndidi with the time ndakufuna kisera ndogera kuku n'omwana wa muzeeyi yakoba but not today or the other day kuba enzo kwidano tayida kuosa misango muzeeyi na baana be
buli family ebamu ebizibu ayinze naide okola emboozi dino nga ndiko natubone nga muzeeyi bamba yayambibwa bere bali nebyeibwe omwana mwene kyendidi nti omuzeeyi tasobye eri omwana omwana alina okwetondera bambi omuzeeyi kuba omuzeeyi nasiba nasibulula nakuwa buli kintu kyonna Katonda yakola nga omuzeeyi alimu emikisa so watetondera muzeeyi mwene ayitegere biri mufaako mwawira muzeeyi yakoba ati abutye kumula amaye mwene yamulekera Katonda so bityo mwene waliye kuba mutima alida yakuba amavuive oba oli awo ngense etanso okumugamako so tuli gano buno budomola bwabe muzeeyi baba yakwesa kano koona kano so nekyo so leka tulinde kukuwano muzeeyi ng'amaliza okunaaba tugiye maiso ndi Yazid Yolisigira oifosade Omukade ku kamera ndi ni Leishine nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga noyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa Mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulaga timunene oyo bananza okwemba kwali mairayi Katonda asobola omunonya n'omunyweza katoiro boozi kirina lyembeera abantu muzeeyi amaze okunaaba muzeeyi ava kunaaba era amaadi ebafu yayo nemuweereire kubambi nga tukali kweyongerayo ndina okubakoberako ku nti imwe abalina ebizibu byonna ebyekinansi Haji Kigundu musomi wa dduwa ayaganibwa mu bitundu bya Mukono ku Katusi Road osobola okumukubira ku isimu 0708 600 322 gwalina obuzibu bwonna obumusumbuwa obwekinansi Haji Kigundu abeera mu bitundu bya Mukono ku Katusi Road osobola okumukubira ku namba y'essimu 0708 600 322 muzeeyi isoka yokunaaba wena kunsabira ki oli kutengeeta amaadi mpewo omusana guno oluvamala ibanga ebyomyaka 7 kitinaaba buti omubiri gukubye enduulu gwekanze gubwine ekintu ndikuwulira empewo oti sekaire ndi mu kibira abakuwa sabuuni na kino kye bayendanga bambi muzeeyi busana oli kuniira ndi bwira akawowo obuzibu olina tujja kubwogerako bwangoye okaali bubino engoye so bambi oni muzeeyi amaadi gano wona abyowulira otya muli obulamu bwe enfaana tefaana nga bwembaire ndi nti kuba kino ekintu buti maze emyaka mingi tikikolesaako bigano niwe oba niwe okibona oti era kibanga kiba kirungi kale so fumba emereyo wetuwayanga tukujja kuwayirawo fumba emere tudio bakerekana atugana aye nga okusokerera ali kyene katumalirikiza kino ekitwiza no muzeeyi twalaze embozi nga tuli kuwa obuyambi bwe twavuire gano twalagana embeera ey'olwigi nga watega butege wansi so abantu ekisa kyabagema ku bakati gyobone olwigi kiro sobola okumuterako ku muzeeyi omu tulize mu numba so nensonga etulese wano ekyendi kwagana wekindi nti akayumba katono n'omupaiso tigujamu abawayiwayi media omupaiso guno tigujamu tiguwera mu kayumba kano katono ino era obona nga muzeeyi agufuna mu bufune era amazima gende wana gusibemu nabantu nti kuba wengutamu gumala ku akayumba era gwalibana kutya amagwaba guti so tujja kukyogera ku ndowooza nti watusobola ngoyi Katonda tusoboze isabana alina kaina kona twabanga tuzimba wa kayumba kano tuzimba ku akayumba akensondo ba 10 ku 10 akobutafwali tuteeko kuna amabaati kuba ndibona kano akayumba kanajjamu omupaliso kano omupaliso tugujjamu n'obuzibu obuliwo aye nga tuyanga ku ekyo era ndikola kutegeera olujiro sobola okutawano oyenda lwijiki wetubanga enumba etulemye nga tukujja kutawa olwigi oyenda lwigi lwa kyuma oba oyenda lwigi lwa mbaawo oyenda lwigi lwa kyuma so lwigi lwa kyuma then tufuna obubaati osobola okuyikiriza twataako amabaati baba kinakuba olwo nti omuntu kyakwendeiza tikibanga kitono tikibanga kibi tinisho
kuba kyafire tinicho kale kiba baba tuba mwine kino kitana muntu nembe adafana mu kine yanza yo gwagwa ko yanza buyanza tinicho nempera ya imuimu ko yanza ti bwe so kubana muda kundetera kino abe mbandi kutumanga ndi kuwane sente tinicho so bambi twini option ibiri sawa eno enumbe eno ntole nompa isatu kujamu nzembere nkoba nti aina kukona kona oba twandirwe ino twabonanga just tuzimba akajumba waire 10 ku 10 oba 10 ku 15 akajumba akanene koku akasobola okubamu ku muzeeyo no niyo kabanga kamabati 10 ku 15 eyo option ndala kumbera enga wendi kujibona kuwana kuba niyo tunakati kutaku mabati ndibona kana kajumba akalawunda kana mabati kajja kutusumuga muku so tubana tuzimbire bamuzeeyi kayumba bambi kisobola kumuyamba so ali eyo bambi sobola okutuyamba twabona tutawo embera twazimbira muzeeyi akayumba katala katunatawo ayinga kasugamu ebintu byompa iso agusugamu kana akayumba katona ino kuba tusobola kujja munda tienda kulaga byama bya muntu tienda ino privacy yo muntu tienda kuingira ino maka ga munda ino nkoma kuli eno professional I'm not allowed codinga kiba kimbitirire ku ino male nengiraye mweno muntu akyogera so ekiriwe ekisoka kyakubona nga tuzimbira muzeeyo baga akayumba akanene kuku akaya mabati nga 15 kasobola okumala tufuna amatafali n'omukyanga otubanga twewereyo nitugemera ala people don't sent engine tusobola okukikola so tusobola okutandika otwabona tusobola okufuna akasente twazimba wa akayumba wano wabula ekyo n'abantu kisoboka then tusobola okugula olwigi wano twataabo olwigi then oba nobo twafuna n'amabati twera twata kunumba aye era teri kujalaga kifani kirungi aye so nekyo wano olwigi oba nenda koko muzeeyi munabe kwabe kyalo nga tuyenza olwigi neno mpimire kwa wano lulimeka muzeeyi ono li futi 2 kitundu kumpi ne ibiri ogwerera kali 2 futi lilimeka 2 once lili 2 ku 2 kitundu obuga mvuka li futi gano kali 2 gano 2 gano erindala ate wangulu nakuba ina 5 katuka 5 so mutawuni bakola endigi diba standard diba imeka ye muzeeyi ba futi ngaluno akaja muno kalina okuba futi 2 mule kumukaga so akaja mu tikasobola kusuga mu mulyango guno ako ketulikoba kabiri na kugesa kalinga kano akanaja muki mu mulyango guno ka futi 5 ku 2 ekitegeeza kana akayumba katono ino tikasobola kujamu na mupaliso kasita tukola futi edo tujamu mupaliso tugubita so na futi 2 kuimaka ku 5 waigulu olwijiru ba futi olwijiru nokuba futi 3 ku 7 kuba kuliko ekitundu kire kibako kitali kya lwigi ekigama omwango koba otuba tulina abantu tusobola kutawulwa chuma tutawulwa tulina kutawulwa lwa muvule tulina kutawulwa lwa lubawo kale kandoge ndi muzeeyi so bambi nekyo ekiriwo tulina okusomesebwa kwa maino kwendi kubona gano twandiyenza okutamu olwigi olw'ekyuma ekirujjamu akayumba katidi olwigi olw'ekyuma standard eba 3 ku 7 ba ku 8 ayi kana akayumba katidino batawo olwigi olw'wooden olwatimbo olw'embaawo nga luli 2 ku 5 so tubanga tujja kukaizaawo tulina kuizaawo olwigi era nga lwa mbaawo 2 ku 5 ate ife twenzeeko kubambi tutelezeeko kwano bafane bulungi olwisi bambi muzeeyi twebale ntutumuyambye so nze kyovobona ndi kubona nti kino kitaasoboke kino twandifunyeyo kwa amaanyi twatawo wakayumba twagulayo obutafwali soka ono muzeeyi tabidi bulungi muzeeyi soko ide muzeeyi eno yendi kuogeza ino nomu kuba akakiiko ali kakiiko akero sobana bamukube kulembeza ku kyalo kuno ni difference sali kunamba ino kinene ino muzeeyi kuna kusobola okujja kwa matafali ameka kale enumbe ya kisenge ekirala tubale 10 aba 12 ku 12 tejamu mpaliso ejamu bulungi ekitanda tejamu eja kwa matafali nga ameka 13 edontono 10 nga inako kisinza bloka baba kubya katubale mu 5 tigafu kisinzira teliba kuba mpeko so wala tubali
tubale amatafali 5 kukakaga tubale amatafali 15 kukakaga then amabati ameka tekwa kuba amabati 10 amabati 20 ayi kumyogaidi wano anyway so muzeyi ali kukibonera ku level eno ayenze aifwe bino ebintu tujja kubitolera kidda kugenda ino so nze ndowooza amabati gaidda kuba 20 tunakubonayo amabati 20 then amatafali nga kakaga kuba eriyo okutungira tuli kubibala ebyo kuba eriyo okutungirira biki so tomana then embeera bwe tusoboza isa Katonda abantu yambye engeri ali tugemerako tusobola okutayo kuba akatoya akatono twamusimirako ku Echina inume twata yakatoyo bane ekigo Echina asoboka kyona bya tuli kugeta bugeta tubone nga tukyusa kubula mu bwomusaado ono azira toyi wano nga bobona aja bwa mu bikado okupama so gano we mufunayo kwa akatoyi waireka tontono nabanga ye yambisa ku akantu akukiba kirungi utemusete gumukuba mukabina ati gumukuba lwambera azira kyakola yenga saano obwezingire bwe mukole obuyambi abo bakuyamba bamuyamba akatoyi bamuyamba akayumba n'omupaliso guno gubenga gutukamo n'ekitanda abenga ali kukalonjeko atenduke yegolole kwayegano ebintu bye bamugaire tibisuga era sada abibunze bibonge so tuli kusaba obuyambi Mungu ayikiriza abantu bamwongera obuyambi ave mu mbeera yalimu tukategano kumbali kuba akataka kano kakekano tuzimbe gali kumbali mu akake akandi kano kafutika kasoboka kasigana kugwa bugwe tikai tubatuzimbye gali kano kakolanga ifumbiro kano kabajokoni tuzimba wano kano kabakajokoni kakufumbira mu kyada kulya so buyambi bweyongere kyetusaba kyonka embeera ave ku mbeera embi cyano omuntu yena amwegombe kwatono ni mwingire George yemba rendidi omuntu yabaseka obuseke buli muntu alira aseka buseke yakati ono yabachi so embeera yatusemu yatutandise okutusimisa so tusaba bwabuyambi bweyongere abenga aba ku mbeera enongi okay kale twatudda kumuyamba ekirungi yatandise okunaba kale muzeyi kandogere ku muzeyi twatujja kuyamba buti otandise okunaba tutandise okunaba era kuba pega ku 10 sigaiza kyende 10 kubire ku kunaba kyentegeeza pega buli kintu okulya nenda kwa bikanda buli kintu kulya olya bulungi okunwa bwacha okay so next ekindi kya saati saati tulikola enteekateeka okufuira ku ngoye era ekindese nokwongera kukulinga kukubona ngoye kyedi kutuuka nze niba nange abali okwo tudda kujja tuyongera okusonda akasene tubone tukubona tubone engoye edisobola okutuuka tukoletera ku bigoyegoye eno kuba oli otinte kana akagoye kano kena kwagaana mukaso buli wendera wenkwagaana kala empale yino otikikere ekikere kituusa ibala ndio tikikere kituusa ibala ni bidiko lino da kutula n'ebituli tolibona ebyo bibiri bya gansi bikamagana bya gansi empube diri ebigere ntona mu kukigaito obonaku bireke muna dindi ebigere do n'empube akayimba kalimo n'empube ne eno budada wado toko enene yempube mu busogano erigano wo fulu era obo nendero nemyofu nendirugavu buli kika buli kibi kyawera wo me kibi kitawera mu nsiko kiweraga buli kawuka kona mu nsiko ntieno nsiko yentenduka me lwaki mu bule kibuta okay so wali watukabye kukwata envuli da mizizo Nviri ebyo byonna biriwo era nali nkoba duzu gano tuwe muzeyi ndi mutabane ndi kusumbuwa ndi ayitida kuwaira ino byonna bivaawo era omuntu aba ku kirala so kikali mu kwe kyenvuli okuvaako okay so bambi envuli da mizizo ayina ebizibu byebindi bambi era tukoba banji bankobye ngamu asale kwenvuli ayi muzeyi akobera ayina ebizibu ebimusumbuwa muko ati omuntu gwoti gwantama ati envuli yasala ku luwu lw'entama yata ku mutwe nze nti akati ayinga iwo taidi bizibu kunzi kuno yogeranga bwolowooza tinikyo okay wali mwana muto ati bono ogutwe gutama muntu ani akobya ati omwana omuto yena wakoti wali muto ani akuvumya ogutwe akoba ati muntu oba ntama ola ati beni mwinjire okay kale bambi embeera neyo ekiriwo nze kyendi kubonanga wabawo obusobozi bambi ba mikwano tuonega amagezi tubonenga tutawo okuwa akayumba kandi kayumba kano mu kutandika tusobola okuza nti kikalangu fine zemba nanga kisobola okuba ekyangu
amatafaali 50 bakakaga oba mutwalo amatafaali 50 kakaga oba mutwalo then tufuneyo kuna amabaati 15 ama 20 obe ekisinga kwawo tubone nga tumutera ku akayumba kano kuba twaleta ebintu omupalisa itasobola kuguta mu kayumba kano akayumba tiguweramu. I'm emphasizing this because I'm seeing so ndi kubona ti birungi kyobona ndi kukyemphasizing ino muno tiguweramu agufuna mu bufune so nekyo kyagusibuire era ngusibule ngukoleki ntitagafuna nsibule nkole nti mba ndi musiru nga buguli nebulangiti n'amasuka gaife bule biki birigalala kale so bambi nekyo nsaba abawawa emedia bambi abale kuweyenga mutugoberanga mutuyamba mu mbera yayona ayi tukainda obuyambi nandisabye kino ekyokutereza numba ndibonanga kikali mu obuzibu afadhali katonda ngo yatusobozesa tusaba busabe nti mwegemeke mulina tutereze wanumba tuzimbe kwa kayumba kandi aka baketa aka square nga kajamo ekitanda kajamo mupaliso tukate kuna amabaati lino likolenga ifumbiro kuba kano katone ino byetu liku mugati bijiramu tugenga muno kyadeke tuiramule tugenga muno kyadeke tuiramule ngendo otutwala mule aye muno walingano bintu walingano numa nemberi wabo tuli mimaino wagati okay so nga tukali kwekyo tone nga kasente kekyo bambi nga tunalanga na kasente akengoye tukaenda kasente akengoye muzeyo kumwambaza kuku engoye sati empale kanzu ebigaito bidiko so twesonde mutubone kola koina kukasobola kuti ababa mitwacha kubula mu bwa muzeyi nenda ndekero okole emboze eno ngambo enenga obulamu bwa muzeyi bukyuse ntegere nti ono omulekuire nje nkoleko kwa abandi mwidi bulungi abantu benjire nga namba kubayivani barayani bani njo kuleka nga ntegera nti oyo kanje ku kwa abantu awandi so bambi tuwane ne tubone nga tuboneke nga tuleta ko kwa kasete kwa kona tubona kitunafuna tutandike wokuko ndina abakulembeze abandi berenga banamba ko kwalo bana baye abana betibaidaana bulungi tibayamba bamusulira so ndira abakulembeze abo ku kyalo ndidi buli kintu kiri kutambula bulungi abali abakulembeze be kyalo kabiri abana nti bansula ndi banera biroti mazi mutoyi odi solo kwenda okutawa akayumba abana bakati oli kumuzimbiranga iwani aye ndi agabe kyalo banamba bakola batya mzee bakola batya sokati muleke omutalambala abomu ntika ebizuba byeyongera kuweyongera ebyagwe nga bijja kusinga ku ebyange bakubati mpagana abana babidingo oli gubwa gusama gusa mu maino gutaluma mfulu nze nkategeera wenchenda nkikola tochikola then ndi omwana mbene balyeterezanga abana kale betereza balyetereza kale babe tukajja maiso muzeyi nga wenkobye ali kufumba ku kyemisana lotwa asemba yo kuidagano yali ngazira na mmere nga atokesa awo mwenda nga talire nga ali omusada wa kusakira ayo velo lwokumugwa emmere omwali omutiere akawunga sukali lero muzeyi afumbe atukobera ati afunye ku ni breakfast so ali kujja maiso kufumba ekyo musana wano so muzeyi kufumba biki kufumba mmere ki bando nena nentogose nena naivana naivanana natamu kubwito bajja kusemba natamu kubwito nobunzali lero olya birungo obwire nasuza kuliya obwire nasuza kuliya ngaki nti monda simwana la bwito emyaka toshobora obone bushi twaleta bwito mungi ate nti wenda kikolesa kuna kitwala amairu naye nakulabula aye nti kyawulira nti amatu gonna gali mu n'obusiga so lelo bwito tutaleta luundi baleta kintu kinakwita ekikunalaza obwire bwabona wolima niwe tumembagedo toirayo so nekito kindi kyembere nkali kuwakobera atwajja okutuuka wano nga muzeyi yali afumbira mu jokoni yali afumbira mu kayumba kano nga ni jokoni gye mwasula ate mwafumbira muno wabula akayumba kano katono nga wembakobaire
oluvanyuma lw'okutaamu ebintu bye twamuwa emipaliso biki space yawaawo nga takasobola kufumbiramu era n'abataka bamuko bali tafumbiramu oli kujja kuya so muzeeyi kiyakola ata gano obuyiga kulya yafumbira gano olw'okutya nti munda ebintu bisobola okugema omuliro space ntono ino nicho space okidi fwasi munumba ntono nze yo mwose guli kumunyokera ntono fwasi ntono obuzibu bw'okubwa ssemwandu iwe toli muguli wali ssemwandu wali kuno mukyala yafa toba ssemwandu oba ssemwandu naku ya ssemwandu nze tandikira nti naku ya buwulu natafunangaku iwe wafunaku era buli muliye gukwokya gukwidukiza maama eyajja mana era ntegeera nti kufumba kuzibu omuliro okugema lwaba lutalo oti be oyenda toyenda gwenagema ati wokyenda tibukiba supidi oyenda gabe tedakiika abiri komaze kibwamu nkaaga kuwera kyoyenda tikitambulirawo kyansinga tidi kugemye singa gano gatandisa okukyemukiriza tuligenda ino singa gasambagaine ayikwata tuli kugenda ino aya munange museya avuire wandekaire gano kikoba enkune edo otalo eno mukyalo egana twakamana kusiga mu maiso tukasobola wetwolugezi kibigambo nkoba nti katusandikira kututyo bonala abantu ebona zayi kuliya ojja n'okulyanga emmere okuwera omwoyo nti kati ofulukuta naine ekintu ojo okiranga ekyosi kyosi nga kikukubye watuyana wairamule ojja n'okufuuka ivu oli emmere kekukayira ano omwosi guba mwosi abawulu nze tinsasira abawulu abefumbira bana mbo batya ambwa abakazi balya ino be nze olubulu ndiziramu beti balya ino wazira abakubulirirwa ekina tukwenda kukuzimbira numba ona malo zimba numba nga wetanga kwe wansoto oli kwenda mukazi we nakukumeko okasobola okyanga akagali egali kale abana bakube mpi egali tienda mpulire nti mwine yugafunira akagali okukyanga tasobola akakyanga lero bamukuba mpi abe idowooza emisango nkamana yenje aya muzeyi mutabane nkamana emberi yenje aba abaana batyo bafaanana mina nimpako akajambi akosala yokwenana didi ompeku n'akasepi kimuno omwaka naza kandi omwo notwe tuli kuwadira kiswa kijja okategera yebalinga ati tuwalanga ati kodi omukazi akairi gaitale kodi mudenene wabuli muso gansubira uzeyiwe kutambula kubona okwira kusetula tenda banange ate omugwera kati okutambula kuwona okwira kutenda olwo okufa bona akabasa omutulo oti wotatambula kutusobola amana biri mu nsi ojo otambuleko meme bali mana bakuwandiikamu tinikyo kuba ofuna okuwaya aye ekikere ekigaya kijjaga omuna guwaya gushagana mu lusozi omuna gukolaki guwaya kale babe tukali wano muzeeyi anange tuli wano muzeeyi ali kufumba kyamusana ajja kufulya akawunga tukwenda kubona mbeera ebeetya wano lisaawa imaka yedidino amadi ganakumalago kale mesa wano eri ekidiba baba wange era kaita kyegungu mpaka olina okikolesa
afumba kakisada bana imwe bintu mwe twabikolanga ku batokala batombeni twabikolanga ku ngatole mwe amana tasimbu ku rubuno kukola ekiba kukobi ngabe lero lya bulungi kiboneka mwana waifu olambala emigulu wasule nkusabira emirembe omusana n'obwire sabira nze mirembe nayita ni dada wo ina akamala okuziika duuzi nti balwa kyankolere tikibona tijakibona kandi kyagana magombe kendizeeyo bwire bwona bwona endonga teridye ntyo microphone wire kali akawunga kawaire emere yire buti tuli ku ivwa yaka muzeyi ali kunana muzeyi nano watisa jambia nzira kaso baganda bakandi bako akasozira baja kulira fene kale ekibaano ekimala n'omuntu ali mama lero ngotyo oli bazaalaga iwe ayi kusaa kukijambia kino ebulamu adiri kuno esago gobutunkulu sentegeeza ago mu kidiba ekibaano ekimala muligo gwagati gwita musota solekena nekuwomere ino tigano twaira mukuyira mukuyiguta ensi yaira ezira kuwomerwa kulya ndala butakola ki butakuluma kyonka butiwe okusiika obwito jwa mu bujuwe obosaka wasika mali watamu enana nduwa mbujuwe nkola mfumba nkola mpyaka eyo byasimbuka omundi gutya ya abandi abatukubye ngambo okuwa bwito tuli kukwonona mbu wanala kulya emerengeza mu bwito nakanti abantu mbu ekintu ekyagerwa kuntu omuntu ali ekintu ekibi mukubulirirwa takirya mukuwomerwa mukubulirirwa omuyigo gwati gwita musoda iwe ayenda ekintu kiri buwaiswa ate oli gano passport ekino nayo ogizira lwaki tokozesa kiri gano kumpi kiti kikwite tinikyo ozira kuna akaana nga tekamanye nti ojakawaya ebire byapani tikaida kuja oli katuma ali okumpi niwe ali oti muntu ayo ombala ti muntu omugaso mutono asana okuleka kwoyikulira yaja mudirude asaniki omutabane we yawulira ati tukoletere ebintu biki ebyava ebigambo kibyayogera tiyaida ko kweno okwida kweno enjira emulete ntajibona oba mwanoko enjira manya mwanoko yene enjira emulete tijibona so buli kiri eno ekyokukuyamba tibibagemako ate nga ibakola ki mu mateeka ibakola ki ayo mu busiru bwabwe tibagemako babitafiiri bifo tutya era kyova bonanze nesibeno kuba kubero si ko abana basobola kudaba kuba iwe oli kubeita kale ife bifano enda kulitwala oli kudosa muke kyova bona ndida nabero si kubena kukoba nti ebyo bifu abana gaza kibasobola kula ndira wakikola ku kakikola kendi kumpi naye tujja okuvuga nga kuli kwali kuweera obubi yo kasobola amani gakali okulwana ngaliwo yemba enju kujja okugwa ku saawa tomutegereke ndi kunaaba eyo ngali kulengesa byayikogera tibigemaganiiza yategeera atya nga ndetyenda kunaaba obuzito bwange obwobirungi n'obwobibi abwiri atya nga bwaga butya nti amba enjambuza nti muno oyinza kuba mulalu byayikogera tibigemaganiiza olukuboneka toyenda kunaaba eyo ansi ewajufuna otoyenda okunswaza iwewe ezabizibweke uwe mukoti oba toyenda kunaaba bali ku kaka abo tyenda nze baba oyo obona okulwana
balwanisa engalo 10 engalo 5 ekikonde nibino engalo 5 kuba ekigere nibino obwala 5 neno 5 todi eri omuntu atobole emyaka gyo yagityobola muze yakajja maiso n'okufumba era buti tuli ku ivwa era nga ku mulundi guno appetite yenze kulya kuonana ava kutamu n'obwito obunzali bwono terimu kujja kutamu buno kyokuba enana wakawunga dikugira ino ntibali etaibwa enaku kadibenda jikidirimu omunu olikulira kumbola era oliira so buti ndibona omuyiko guno nogugoyiya bando ate kayigo olikolesa muiva ekijiko kiriwa ekijiko kiriwa ekirigala kino kiina treatment yakyo wano akapiso kano kalina ekitundu kikakubamu ekijiko kyasenake tulya muna ndetire ekijiko ekyo okay so iwe mero fumba ya mulala buti mulala ate buno obwana gwe bisawasano nibuka buti dada tuweko benga bobeso bwana bukazi bwange obusanji bwange kwagana ko likulya kiriteko okirizo kaga kukali yako kirungi kuba obori gano oli kwenda oba kishi kuiduka luisi no obwana butuno butukola ku mirimu oli kuja kuiduka wakweso nikakwetera ki kale chaidembo kwagana ko likulya uchabe chaidembo kaga kukumpisa ikakoklasi ikakutamu wama kirungi wogaba goba kugabira wena gaba katonda ayongera okuwa kale mwidukulu wange timota firi mbe ngale lekubaka wowo lekubaka wowo tulumopi tubuti kambwe era butigano kuchale buli abawulira kawonga ali kubanga bakati kuva wa George na ali kusika era munero beye wabibanera kumpi obyogera bya science bitufu oya wedembo kuna na shati njala musamu ku George nga aikwenda omula musemu ku mukobere yo mulaga ko tyamuna otya ebintu bama benta ID empisa yabwene yo ibanta iremu bebe baloti ngebe bayikubana moyo ti chokola necho baba wange yana bandi kanonga muganda wange oyo muto wange oyo kaidaga no ido kyanu kati muze mutamane waikuida kweno ido kunza dakunda gana ndigano anange lawe mbale nkali ano nkalavu toti gusota guli muisubi ati abagini babagene munaifaida okutuba na muntu nkali nabutiera nabuti mu malire bisera mbamalire bisera manya mwido kwera ninze muntu aleke bisera bye robu nanziwe akata kanje muze yawne ha ebintu bino babwange biri mu buzibu abantu baleke ndakogosho ganti mpachota tegere kikatonda kakakotera uzina ngakakoze ki ngakantare mpachota ja kutegera chifu ambassador bwifano bota mu ebirungi ensi yafua ate yobo ndo kubona oguruka engano ni bwe guruka oja pigane wotuke no gwango ka nani atinaka mada lwachi agurike buguruke omwana omuto oyo nzi dada wenza na mama otiguruka kaguruka piga muna kubisa twatandika kujja kudankana kununi abasawo mu bukoli kola bino ayikujja okwitira abantu ebirungi kingi ayikujja okwita omuntu omukozi w'ebirungi avuewo tyamagezi yandisaza amagezi yaka omuntu ono agurike mwana muto amagezi ago agafuna atya oba yagafuna atya kamute kwempisa tuwaye waidembo kundago amagezi ago yagafuna zena njeyo oku zana egadangane nego alebeta kufuna sente kuita muntu oyo akole ki ali kwitira abantu abagere 10 omuntu ebiyandi yambye mu magezi ki gaina gayikwitira abantu 10 kale ebinzaje kutamu bingi ebinzaje totamu bingi ebinzaje anti omukono guli gwa kaya munu otamu wako etiguka gwaka watamu wako
gujaka gwalema kukaaga gwenda kutuuka mwine era wagongeramu ate ngunatere mumundu kale kyansidigemerayo oba nenkwemkalu emere yakona lwaki yandikoni owebiko ebifuuro yakati yange yatenie kyansidiyambirayo kyapafwagana oti kiziza ku treatment teungwa tiyandifiire omuzeeyi amaze okufumba akawunga kakano kayire bulungi afumbire ku naiva lya nana alisiise bulungi n'obunzaali busigire obwo buno era nga bambi ali kuteekateeka so okusomozebwa kikofuna mu kufumba emmere okusomozebwa obukalu bwofuna mu kufumba emmere naddala akawunga nzira so tuwulireko ku ng'olikuliranga ekizibu ekyenku benkudwale lwonka ayingamba ndi wakuba naddo bulunaku wakuba nakusatu tijja kwagalayo okubukuwayo ennaku isatu bukyobuwe n'obuluduuzi naye nga tikizibu kyange kyobuku obukola muki munumba emmere yiyo lya ife tuli baigufu tulye nga tuli bulungi tutuulye tuliryako olundi olina obukakafuka osobola oliryaku wange eno ndirya ntakikolanga ekikulu ndirya kale niko buti esowaani olukuse naiva lya irinje erindyo gyawa kubani nja kubutaba bwidukulu bwange buno bwana bwana obubitawa n'obukugira ku maadi n'obwo nti buwe kano mwide mbaye kumere eno abayenda okulya ku mmere ya ddaada mbu mwide munone buti banagama lichaini banagama eno mubanda karibu mundisirikire nubona buli kwetakula kwesendere ki ero ni gama ya muzeeyi yakolesa wanaye mama gama muzeeyi tigama diro dirimeka nina ndala so oyo mukwano gwo wano ono oli kumuwakuku muzeeyi afuna amuliikiriza kuku owokukyalo mutabani wange mutabani wange wokuba endulu nabalumukirawo nabasoka ku ndulu muzeeyi nze ndi bulungi nanganie aye akawo kali kunkuba ino akawowo akawo kakukuba ku kyaka olyeku odemye wanje kakukuba kakukyake olyeku kali kuwana ako kakwebune amairu gakugema olyeku olega buliranga emmere nga lanchi odo babudo butisage n'emmere olya ng'oli mugumu ngwedinga n'eyindi ekalimu emmere eryo ndi kulya nfumba ningi n'obuli nasituka nalya saite beweire munda ndi oti nimwosere kale bambi tuli kujja kuswika gano olwo olubaire olugendo lwaife bambi olwa muzeeyi George okumukyalira kuku tubone olunaku lwe luba lutya n'engeri bambi yali kutambuzamu obulamu oluvaanyuma olw'okumwiruukirira nitumuwa ku buyambi obw'emmere kuva kunjo tuli eno kyovubona tuba tukooye nerema gye tukola tuyuga eno neere kyovubona oluisi tuuka awantu nga okwogera amaanyi olukusika busike nga tigakaida tikuba nti mbanza byendogerayo oluisi bukowumba nkooye nga ndi kwesika bwesike kale twaleka tuireyo twebazaawo bubambi ababeeyo nibatuyamba nibabona emboozi daife ekiriwo tuli kunoonya akasente kazimbira muzeeyi George akayumba kano twenda kuzimba numba yindi ey'amatafali wetufunako kwa amatafali akakaaga oba akasanvu then tufuneko kwa amabaati oba 15 then seminti tusobola okutandikawo enumba twazimbira muzeeyi George enumba yava wano kano kafuuka ifumbiro okusomozebwa kuli nti twamuwa ebintu aye ebintu akayumba katono tibijjamu twamuwa omupayisayi tasobola kuguwembula bakweta kuwembula kugugolola kugugola nagulambala kuno tasobola era kafunde ino obole yalanga ompaliso aina ku bakweta batya aina kusigala nga aguzinze kumali yagusulaku ekitali kirungi oba oli awo twanimufiireko ku n'ekitanda ekyokusulaku ole tuwulira nti abakeete bayenda ino bitanda aye muzeeyi George akoba ati akalimu amaanyi aye tulina okusomozebwa nti akayumba katono space ntono so ekiriwo
obanga olina obusobozi bwabona bambi obuyambi osobola okutuwa tulikwenda kasente tubone nga tuzimbira muzeeyi George akayumba akamatafaali tukate kumbali wano tutandikira awo mpola mpola then ebindi bidda kwirira nga ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Oluva wano tujja waife busedde mu bikado nga we mbakobye lero ntambwire ni Chain atambwire ninze era nali ku kamera osobola kujja wagobera Chain ku mikutu gije Musada Mwembi ku TikTok Chain ali ku YouTube, Facebook ni Chain ali ku jaga mugobera.